Ready? Shakan. When say we mean you to a precope. So me casem chirowa in Kowasum. So sorry. Now then I'm waterphones. Ready? I mean casem chiro. Sancrophone I'll come hono. Omunye nipa tina osi hunu no. Sancrophone. Omufa eye nipa. Omufa so your spirit. Enti sheriye. Sheniye. Papa tiasino. Na no pese oka ye combat. Any more tesino ebomu. Nenso wetimi ena oduma kuma wu fa papa. Na me Shokan be di papa de no me nyanhwe ha e ma sanka bo mu no nya adwuma efiri se already why you say papa nko na be wasasi so na obi ehu se win papa na me Shokan we mama ma wiase na ehu se me boni na me die e wasasi so me kasem chiro wo ya me dan a boni no na me Shokan me di asane me frasasi so wonim se emra ye pa hodenfo o ma bata ye chi no bi se jazz kumilao da Sonya Sub-Zero Woredin uko ka omo ho edomu sie ye ma me kan chira o se hwe na me ni wa nya asem e wo sankrofo no ho na se me ni nya asem a bet me unya obi obeba boa wo anase unya obi a wa pa achew amawo ready enne na meka sase mo ya kire wo hwe ye na jon ho free sa motafo no ehu ai sa unya asem na unya asem so a I bet you say no kona kota pon Shakan uka bibi o heme de pa ansa na papa ebe wo no na opese uka mortar ene combat for the boom sa Shakan adan na wo twa wani adan na wo ma papa wo no wu ye no Shakan enye mfasodie ema yen Shakan adan wa betina kunya we so na wo pese wo kaye bom na wo pese wo tete Shakan please we need your help please Shakan don't turn your back Shakan ready Shakan when say me Shokan ade efene nkabomu eni makwemu ready I don't want peace I want problems always ready I want killing people killing is my hobby I Shokan tiene tio na tiene biom fatu trim